You are man for Mama Kwaba Edeba or Kwahu TV eso. Media any Kwahu niba. Na ene eye eda etosumi ensa ewo yenkwo Kwahu dwumadie ne emu. Na sabe ya bepiem wo Empire Sports Stadium. Ni nyina eye dwumadie na empomponso ni bi na yeto aso no. Na ene KPN eye Kwahu Professionals Network. Ena afi Young Kwahu Forum YKF ena edi dwumadie ne ebe hihye so. Ndi sabe mum yenkwo agoprama so ne yenkwo hwede eko. Oman for sabe mensaka nana obin akrofi date ya oye ba muhene ewo mprai so Kwahu na sesia no mebisa no so far ne ohun fa dwumadie hu yenko Kwahu festival me da wase so wa mamisa kwanye na medenchia ebe fa mufidie so fi da sebre kwa mo Japan a otoso mienu Kwahu nyina era ema etiefo ne ahwefo nyina midinde na no bia krofi date me na price so hene be mu hene me so na me share Kwahu tourism events and marketing ema dasebre na question o bisa me die I say me hu ne me nka because as it took us all by surprise so KPN ni other groups no timi calm humbo mu ehye yenko Kwahu ejumedie na program we no aye the first kind imponi na ebe ko the second year ebe ye dutwem because so we impo na mo kire say mpanimfo ne say na time ni so but hwe ni omo omo timi aye that means ye the empire boni ye nyansa tai o machi a ebe ye kesia ama aye kese pa de bia masem ba kwa ya meka ne say ebe mi yase obi say wa twa ticket say or ko Dubai or ko China or ko Thailand akohwe ne ni so ade so hwe ye kromu Kwahu a the whole Ghana yen kita tourist sites chen obia semo behwa endra awia ye ko Bruku so ye be sen ko waterfalls waterfall ye be sen ko kofie ho ewo Twinrase ye be sen ko fro yi 1,000 steps ewo obo ene ye zipline enu ni nyoma bebre bia ewo Kwahu kromu a esese yetimidi awowo ba enti se wo ye Kwahu ni ba anase wo ye owo bi anase wo ye amano ni bi na so oba Ghana dia na wo bato Ghana eye se Kwahu no eye number 1 because ye wo nyoma ni nyina natural tourist sites are unadulterated bibia enkeka won bia eni ho enye safe na make ofro bepo na make pra na se bibi debi ye wo tour guys so omde ombe ko ba bibia ti ye stress ye nuanom omo amanone omo namfofo abrofo omo ba bibia omo bagana omo mra Kwahu no omo mehu se de ye wo ha no hu ko hia se obekotu esika bebre akọ Dubai ana go fufro so na wawo krom no ubenya ni nyina wa ase ana we de dase ni aseda pacha france pacha from Asante Kisi pacha fi krobes mi fi obomin Kwahu okay pacha dwumadie se na ohun oh MC dwumadie no de akoso kama se na ehwe no ye fi nkran eba no ye bo ye chimu posi wo ye ba ye de nkofo a omuntamba Kwahu ha ba ya wo ye won nkran ya tena nkran ya cha ye mba ye ntamba ha ne ye de ba so a ye pese ye de kokohwe emiamia e wo Kwahu ha eye anije mbia aye friend tourist sites
na ye ba ye no am say yetimi akọkọhwe site CP e wo Kwakum ha afi se ye hwe yedim se betimi asan ye biem enti no se brand so na se adverse no ye de ba abonten ye de nhihye ne hihye so a obia mbo modern so betimi ama ne ba ne niku ne ne no nyina beba no so maba ne nyina kan bo ne etimi ahwe se ne be makwa atumpon ne be develop ye tourist sites a e wo Kwahu ha se ne be amanfo se ne obia sori okọ Cape Coast no ye be se obia sori a ombra Kwahu no mbehwe Kwahu so because high fe ene wo bibia wo ha ye wo afram wo ho ye wo Kofia ho cave wo ho ye wo Bruku mountain wo ho enema pii so wo ho a oba obetimi ehu enti no ye be catch amanfo se obia mane ye ne botae se wo ye Kwahu ni banko a na se wo akwantuo mu a na se wo mba Kwahu da afia ebe yi enye Easter nko a se ye Easter ena ye Kwahu enti no April mu ye Easter September mu so ye Kwahu 20 member Easter September mu betimi aba ye Kwahu no aba ndi nyina kan bo ne yama anije aba chairman where that's aside ni ho yo abusuya for Sabremi Saka planning committee member baako omo kan ho bi na omo hye yen Kwahu festival 2019 enti mi bisa na asem kakra ba je froze ya femi na nakwame dodo na femi je wa ba eje yo say from Friday no niam bebre akoso na jumadie no uhuni sen Ajumadi ye jumadi a ye hye se ne be ya ye be ba efie as in homecoming for Kwahu na mafo a ya ba ye wo akwantuom ye be hwe ne pa ye wo ene sa ne manema na nti ne ma ye hye sa we festival ye se ne be ya afi bia no ye be keka ye ho abom aba Kwahu ma be di sa jume yo na Sabre obetimi a kire mu KPN jumadi a mudi ene bibi kakra yo jumadi ye jumadi a anye KPN kwa ne hye eye aku ahodo be ye miensa aban mu for ka ho ana hye sa jumadi na KPN ye Kwahu Professionals Network ena ye wo YKF Young Kwahu Forum ana ye wo GTA Ghana Tourism Authority na what's happening is ye tena se yen sa Kwahu miensa tena se dwene hu say etese Kwahu so nya biribia edi omo beba Kwahu mu brand brem kwan hodro so niema bebre mu no Kwahu wo nepa bebre a yehu se ye bohu dewuro na se ye de kira mansan a eye niema sebe wokọ kuro amama so a unya ne bebre sa enti no me san komachi na me nkofa de KPN no ekire KPN ye Kwahu ma sebe omo bibiye omo sanu dwuma meka bibi ya meche obi owo ne sanu dwuma bi obi odi ne dwuma hodo obi okwanfo so hodo bebre so ya kan ye ho abom emfa ho ne ne wo ye ebi ye doctor fo ebi ye police fo ebi ye soldier fo ebi ye pilots ebi ye chese every profession in life obenya bi ene wo ne akan ye ho abom na ye mbotaye ne ye nsusu ye niema nketenkete bebre ya atum se ye be ne se ye be ma impumtuo aba Kwahu mu enti se wo hwe ye botaye esi ye ni so a ye se boa Kwahu ni na omwa Kwahu ni ne emwa Kwahu ye mbotaye titira esi ye ni so no enti se meme boa menyon Kwahu ni na ono so nya mwa no de aboa Kwahu ni bi ni na be boa Kwahu mind na hu be hia se ye be hyehyɛ homecoming ni dwumadie bi a dakoro bi e wa afenimu no ye na ye ba be hiem na ya be ebe tutu sa dwumadie bi sen na ye de yen odomankoma ene oborebo a obo ade eniema a wode akye yen no ye de kire wiase se niema a yeso ye woni enu nti na ma ye ba ye yo na we dey mbisa question e twa to akra wo hwe omo ntimi ama dwumadie ana Kwahu e wa akwantum ne dansam na ka kire em se we ye de edikan a ye ena yesusu se bibia ahyase no yen ka se eye den na bibia ahyase no eye ana ahomboa no e wo nkrofo afam no enhye da nkoye sa enti no ye hwe nim se next year de ne de ye de ho toto ye beba ebeda edintem ye beda ho toto ye ne edintem se ne be ya amansan ne nipa e wo wiase na ebeti nkantem no maba no mu bedu na se ye ne omo ye we a ye tun safre obi a se omra Kwahu ene das yes das asase aban yenti jai bajo froze me patcho efe mi poka bajo fi province me patcho mi fi Kwahu price so me free na nampadu da aduam ena na po ene me enti mitimi di ohene wo en price mu enti me ye ohene ena na sisi ahu dwumadie sen dwumadie de eye ndika eye fe se eye Kwahu fo yakan ho abom
say yen nyina no yen ya tra nkran ache me sa matra akonto mache pa yen nkran ni kofo dua nti say sa adwumade we nyina akan ho bom say be di sa adwumade eye krom Kwahu a cause Kwahu ye won pa e wo Kwahu you ba Kwahu a ye wo authority side be pray ahwe mrante ne mabawa ya aba park isu a ye nya kan ho bom ase Kwahu fo ma ase Kwahu fo ye wo adoye e wo Kwahu Yo abusia for sabre dwumade na na egusu na ye Kwahu festival na no na egusu na sabre ya ba be pie mu ewo atibie Kwahu na ni nyina ye branch time na ye ka se ye de ebrem no sabre no na ya ba be pie mu wa ha no ma ye de dwumade ntimo me yenko na yenko to aso ewo Yo abusia for sabre min saka odame ajare ono nso we journalist na odame sabre as a co-journalist who offense program this jega kra no mai oh there you go well said ye nyina nim no em say ye nyina ye Kwahu in diaspora ye nyina ye Kwahu a ye tu kwan ya ye kobobra abafi na as usual ye ho na no ene mpanyifo de tu anim say KPN collaboration of Kwahu Youth Association YK edi dwumade bi ba fenom yenko Kwahu na yenko Kwahu eba ye no se de yenso ye Kwahu no na ye tinkan no yetimi ntina kan sebe minjimi nia na minjimi se e won kan na we have to come and support our brothers na yetimi be ye afashe no ma afashe ne yesunkum na frankly speaking we have Friday if either right after me pon morning show up and I'm two car e buy na me buy now I'm so happy obehwe empanyifo akuku dam empanyifo a etimi abechi omo nyina ye Kwahu ne how etimi exchange contact ye build links e wo ha na chese ampa Kwahu the Kwahu that we used to know before is no Kwahu today. The Kwahu that we used to know before is no Kwahu today. Obehwe empanyifo akuku dam aba ha na omo try to project the Kwahu man wonderful and really appreciate it. The dobi biase say omutimi aba say the program no are fantastic. Amama niaje say me ye Kwahu. Let me tell you this secret. I'm very proud to be a Kwahu man. Eti say nei unye Kwahu a eso timi be naturalize na be Kwahu. Obi zanza be naturalize be Kwahu. Pe Kwahu be man e ware no. Ubari Kwahu be ma no be wo ba ono wo akola na akola be Kwahu ne naturalize because in 5 years to come no obeso ba Kwahu a obeje visa ye man be head them beautiful mansions just like that now uncle no you need to obtain a visa before you come to Kwahu etimi enei mani age fucking say me ye Kwahu. I'm telling you the gospel fact mani age say me ye Kwahu. So you have to be proud of yourself. So you Kwahu. This is how some of the people all started. Oko Miami, Oko Florida. This is how they all started. Oko Malaysia, Kuala Lumpur, Oko Dubai, Oko the big ways now. They all started from this way. Now Kwahu are blessed. Look at the beautiful mansions. I say. Look at the beautiful baby making weather. See the weather. It's fantastic. So I say, Kwahu. I see me and say Kwahu. Nearby a chrome that tells you say Kwahus are united. It's Kwahu united. Manwesi. That's pa you manage to sabre min saka wache ewa hanom na me person bisa no nsem ba akumienu bi honorable me chia pacha me joso yo pacha yen Kwahu festival hu ni sen oh
Yanko Kwahu festival eya ade bi a atoma koma so pa san say edu Easter yenyina ye fro bepo no na eno kwa na yenko man Ghana for ekai fire ho na se si ha ya chehye se Kwahu ebe Sunday afashe foforo bi aka ho na aye yanko Kwahu festival a mejiri se ne papa mu na me mbisa de twato se omo ntimi ama den na ka kire ma frese oh omo ahwere ade pa enti afa se de so obi bia bo modern se yanko Kwahu festival onya ti se September 1 September on chase embo abo ne ho na mre no du pe na wa fro bepo no abehu se an ye kai ampa edase yo abusia for sabre minsa aka eye ka kire kwame apia ya wa ye nyuntuni kese pa wa Ghana ha na osan so ye producer na yanko Kwahu festival imu no mi bisa no de wahu afa ona abo me chia mejo subinua yo na so far uhu adwumadie ni sen. As a matter of fact, if free and run I buy no be sabre nyina no it mean say a good say be promote to ye de ye Kwahu man mu because me school aprada nti no obi akra nim say me Kwahu ni because of na nampedu a me dem mo ball no ne prince say kofi me buy enso mani age I fear nra ba be si nne no trust me a very nice nti no say ebeto so every year I think say Kwahu yawa ade papa yawa ne papa wa na Ghana nso benya so mfaso yo na o hwe omo ntimi ama dwumadie ya dan asem na o ka kire kakra me ka kire omo ntimi ama dwumadie wa o hwe me say yanko Kwahu every September 21st September wa dwen say ye Kwahu ma yem promote to ye the tourism because o hwe Kwahu ha me po ne niema wa ha adan ne niema fefe wa ha wa ma bi no ayo ho try say every 21st September there obe wa dwen say nyame bo na wa hode na atenkom kwan dia yanko Kwahu we nye Easter asem we September asem yanko Kwahu yo na me das bibri me das yo ja me chia o ja ja me nia pa cha froze e fe me Fred Chimensa ana coach na Fredima sana man for nim o music na show business yo pa cha yanko Kwahu festival hu ni sen ko fo mania bi pa the first time I did back 1985 very kwame twam but last year on the April 20th na mba betifi ora me ko dae then the kwenya mi ndu chese odi sane ogwan ma be poyi dia baye na chese ko fo mania bi pa mo ya de mbom homode kro na efe na me ka che Ghana for say udu sika so be ko Dubai akose sika don fabra bibia bi the weather is very very good hotels so hanipa aduane be na pa wo mbinye no ha me ma have to friends abetifi as my second home if you go Santiago but abetifi enya nkofo e wo kaka abetifi is my second home here nkofo me pass on you are very industrious eni ma mo yema Ghana e ka Ghana tikafo industries tata brewery no eni mo be yema o manwonya enya efi ko mamu ha Kwahu die o ka Ghana untui nyi ti e fe Kwahu Republic no mo anka mo de mo ho yes e buy in fact when ya Japan for the past 3 days Ira Brian Champion and Roma the hotel be Rock City hona e cost ya just wagye nia Kwahu e ma money yo nyama mo yenyina na ma mbisa o asem etwa to okra na so omo ntimi ama dwumadie a Kwahu ma wa brochire ni ade den na o ka kire me ka kire mo say so to Switzerland and I say ya o Ghana o Switzerland ni Kwahu ha say weather ni very very good unyina na afini so mo de amomra fie na meboa fie adwuma if you say Kwahu de say de kan o hwe to ani hwa green ho nyina nwie free so man kwa bo ntwa ba kokra eja kran ka ba kokra eti mo no ne sem fasika akra man mamanya no mo fa meboa Kwahu man na Kwahu man so ntumpon na mo fra na e ba no omo so efefe no mo so ntumi Kenya bi se da chi mu ni okra no a omo ne be die de Kwahu de Kwahu ampa menya age ha pa meta ba hasda bia ye Easter nko a that's pa yo ajamba cho frozen akwesi ajuman Ghana Tourism Authority CEO me pa cha dwumadie ya mo ahyehyɛ ne fefefe so far who ni say so far I would say it's so good o sha we dey enka na hyase adwuma bi a wo start na efese na say arehwem wom na say o sha ebekɔ anim ye hu say ba no Kwahu a
akɔyɛ sɛ Easter na dodoɔ no aba ha nti ɛne Kwahu Republic Kwahu Professionals Network ɛne Kwahu Forum ɛne Kwahu Tourist Development Initiative yɛn nyinaa na yɛadwene ho sɛ yɛmpɛ mmerɛ bi a yɛbɛtumi asatwe dɔm aba ɔman mu yɛnim sɛ Kwahufo bebree ato apete ɛwɔ ɔman mu ne amanɔne na yɛde initiative bi ba a ɛbɛtumi ama ɔmo nyinaa aba ɛbɛboa nti yɛnkɔ Kwahu no sɛnea yɛhu no nnɛ no ɔtwehwɛ a na ɛsɛ aba abɛgyina it's come to stay nti we have initial one nti yɛbɛhwɛ kwan a yɛbɛkɔ back to the drawing board. It's been very successful but we want to make it even more successful until we'll go back to the drawing board and put in place so many other programs. I bet you a domba chroma, I am a boa, hotels, nipa beda, nipa bedidi, a fro car, a taxi, a coba, a restaurant for Momoto and Deo Quanche, will be an idea. It is an answer, not tourism home for sono, a poor petty will be an idea. But near chat to a crown, then I'll catch it. Omo amanti mi amma eye Kwahu ahodro wa brochire then I'll catch it. I feel say one message there nanso enye one off program afibia ye ne say kokoi amebodin MP wa ha prior so Sete Champion Honorable Brian Champion omo nyina ka ho na yedi say adwumadi na ede mpuntu aba ye tourism mu ene nsrahwem nti wa wantumi ama no yesre wani na ho afra say yebesamba nearby near friend Yanko Kwahu Homecoming 2020 afena yebe rolling over edasi. Yes, me dasi.